Schedule akan kisah joker India iba jo imsun tu ta mo di way part ki kau pakat joker India ki ba tahu yo kisah joker India di ulang haka ju ka constitution lamo bandon ka kendon trika maka sino bakindon ki kendon ki baya ya tengku way ka way te hajrong nginong nyelek persya yung nong dikya rapo apa nginong ni aila yung nong dikya kadon kalong si karatom trika mo kata dia akan kisah joker India ru artikel sebanyak way baka district council ki dia ya lang rekan kamdon kanu nu gajing tengku ka district council ka dia matpe nak ta gajing sishar ka khada hakita ki jaka ka baki on ki schedule area san ki jaka jong ki lulu matpe on ki banyadai ka kendau basiap ta ban dai ki dustur jung kat baka artikel sebanyak way pat jadi kata gajing ya kaya nak ki an jong ka ri India jong parliament ka district council ada tauan ka district council ada tauan sa state government kamot ka an ka district council kayam ada tau ka parliament ro ka an ka district council kayam ngan anik saya pi aga por ba asas chala ulong kum CM ada tau yang to ka anti defection law ma hatu por NDC kiar kang ning keper sin stai bojok na using uplat ka kongres bojok ka kongres pa using kamot kalawan ra ka diplomar ka district council ba chala tau yang kata ka an tiap sek dan lain namar bakla don pak an tiap sek ka parliament an je ka district council kayam no mentah ada senaan ke sarkar Modi anong pima ada ka tau an ka sarkar India ban ong ba pi khasi ya buram palat dia kamen ya ya bu arsngi lai sngi ka mangi kit kharpat ya mestep tap naman mi tulong Modi namar bakari India kaya ta turkam baro pa khasi undon kam ya mestep tap naman mi kunwan ra da ka an kamu ke district council kana mera banyak dah ni dah kadang artikel mai spak nyukoi pat ke bawang pakai jada ya kilo ni an ke masyarakat parlimen ke bakta ke kerti ke dustur demokrasi kamu buat kata ka an jumudi kami kata ka dekat spak nyukoi maka schedule ke bamkan setiap ka jeng cuma penduduk no ya ke district council bat ka BPP ru akin nong dem kam jongka akin manifesto kam baju ong te menur man ong habang dawa ya kalau spak nyukoi nyen penduduk no ya ke district council dari tangkap BPP ru ke batrekam lengba ki manifesto apakah ong badiman review no state distribution policy masendap channel play mi badan chatkan mi pai bak bandawa ban review ya state distribution policy kiwei ki bu bakna ka manifesto ke batrekam ikade takadau habakam dona ke manifesto mangin penduduk no ya district council bagi batrekam ya kalau sebabnya kuai bang akarpa buat yang ngej ya ke kita ki kesubuh tang manifesto ndai kem kam ki kan pekam nomrem atau manifesto bat pindah ke kadau pakayo ya kajeng kerja ngan pensai sakawai ke bakilek kelang tak yang oh dah job ba Arden dah job ke BPP baru ni ajak mano what ke manifesto what nak keren dong ba Arden Dr. Ricky Pak Bright, Bapak Scam, Bang dar job mengingin pelajar. Kamdon ke bakum kata. Kadai tang kata ke jeng ketua berian. Mo? Abo beriu te ulek kamama bonam pun ketua berian. Abo beriu ya kan beri donong nong kusoi. Dina mata kadau ke jeng ajak pa je badan ke dikara simet ke jeng. Mo? Kampur kamjat ke dikara kamjong ke kur. Kamdai kan dulu ke kamjong ke pat. Ong nak tang ke ban a si pada ke kur ke menjur te selek yu kata mo. Kita gajing sotu jong ki simet haka BPP ba ada lalong Amelin ajar pra lalong CM ru ada council ajar khatsau pada dia baku apan kelajak tidak lapan kelang di council kamdan ke baku dia kini di tangki jeng tok pria di tangki jeng dalam bakla dengan terpa di tempat maknya di ke baku kini maka di semjat dan badan di kikun badan si kepa di tangkara si ke jong tadi kurim jo badan ni menjur te bangi balingnya persyak te mo jadi kata kabangi kem cepat panggil pasal tu kanum kata yang ini noru kal seng perkelajan kelami adu kesam saja kena semak sanfau keseng kong rempai temai bakladon kim member mata sanfau hajar ngut abang pak ni kata abang dia pengajar dah nga imi jong ajak soklan Pak Bright ni jam banyak ia yang nyemia bunyang yang jatanya kata kakam ajak agar BPP ke kam jat kampur ke kakam juga kur hanginya keren dai kemudian baca hok ya kari bagajak beriu banyak dai kari ke jongi banyak persyak ke bamsap hangi kata gajak ajak kamban lihat duk ke keren kadang dai tang kumdu bangen tau temai kan kari ke jongi
kumno bangnya persya ya kabam sap kumno bangin kenti ki samla kumno bangin syakir hok ki paba badon ki nong kon nong jongi ki long yi long sam ki ba cha umat ki ni ki hep ki baret ki bab ni ki bab tep kalau ki jogi kan potion hangi ka debek tangkata nyam dan por banya bunya kata utau ajak pa jak mi mi bunya kata makata ka kam jo kor kam da bagi ya Abra.